Jida kamay na isi tangkul ngalay hila patriarchal society sa ugda ara ogtui na raisang mamanda klay adam hili kadhada patriarchal society hili khangajai khura bayre kala hina ithungmoi patriarchal society akasada kadhada ithungmoi aja thim sada klay towards gender justice kjihi khamashunga gender justice true gender justice by itumli kadada deliver sabai rikha ji ojana kahang mirano Satkana sai gorahi convention sai gorahi historical process ai na krane mina historical process juga evolution ai na krane itu mi civilization evolve sai evolution hiba mina ke shemne miwe bangsak zangai china mina ke shem otiba mina shem bai mapha specific area le specific time frame le adam ji otulu ji ayin ji cha sa ga jai le ji shi ga jin ne ka adam nang je hai ka adam nang je hai yo ka ba the new situations requires new response or situation ga je hai le or new response ta kar sai China rice kichu abong ne he. Shu now I know mere now we biological difference ne. Kuni ni human being ne. Chile akali wa tung me ta sa akali ne me ta sa he. He bum shung ne he. He natural justice human rights ni ne. Ayin chu me ka kichu he human rights ne. Jili nge he wi je ne. Itum na ajingli takna sai gore he abam jili kaja kasaje kasame jine to my customary practices and customary law ne abam jili kaja kasaje kam shum me gab ji human right miyaka we mishuni shina wa na mir na rai chai ji mishuni hi ba ya hi ba gan me khet bai ji wang ai na iwa dang wo chi nao bing hi na shi nao ne mir nao ta da shi nao ku sa we kum ta le de bi ban ju a bong kum ne mir nao ku sa we kum ta le mir nao choklap shi nao choklap ji biological difference ne so I'm talking about rights ne me shun ge ji wa shi nao ne mir nao we ku sa ng de yao gi da mir nao ba ji li right chung me da kum ji mem shung men de ji a ka ne ka ka ne le e tu me lineage ka ka ting he itu na thong ida da itu mi tang ko li hi da da le shong hi ka da le mi shiman ka bai ram mi shiman ka bai tribe mi shiman ka bai itu na itu me inheritance mer na ni khami ka sa ne ko abam khong de li inheritance shi na wai no mi lu mi shiman lo rai chai lo ni ma la mer na mang li mi ko shiman la shi na li mi ko shiman na la mi ji mi le shon de le la shi re le shon de le la shi ba ja ro problem nim ne kai tu me career we hang over le tu me mir now no da thuk na la ga bam jing kai we chi we yo aya mi ba da ju tha do mi khom lip tha da le da le no ko ok thui nge je ai re chen ni tum na mong nge je kai tum society ro sang la itu me ko chung ga jai bang la no na me chung me de le nó có chung cái dài ngala nào về perspective và itu mới decision đi vào mà chẳng nếu nào perspective mà ngay na ayin xem tang kulong lila village council lila nếu nào ini mangai cái giống này ngala nào ini ngala giống này society rồi sang bay la itu nó rồi sang sẽ chỉ có chỉ ta đó sao ngala nào ini majority này ngala nào perspective quay đấy ở tụi mình opinion lúc quay đấy ở tụi mình thêm cái area track lấy đấy itu mà tụi mình hiểu cái gì này itu mà sang sẽ chỉ có Jana itu mili family li jab tu khung ba shok tu ri kata sai kuri even inheritance important sala ka tu kui shinau bing li lang le yo khung ka itu we ngle mi siman ka bai ara hi khu khung de li fu tu yao ka chi lo ru ma nai li fu ku tu hi iram nau la nau ji lo in shim li nau la bu li mi lo phung jam li fu tu lo iram li phung jam li tra sang de le lo ka phung jam li ki sau ki iram ki sau ki da iram li lo li tra ka sang e long lui thri li long bi li tra sang e ka lang li tra sang de le private lui a ka sang ji ki sau ki da khu khung de li ba bai ka ana
and the Mary out the Southern Mayang Talibago. Chikta Jibo, Tangule Apex Codino, or village authority, provision Shamluji, Chikta Jibo. Oh, Chikta Jisham, will not saw the inheritance with Paikito. Octi taught me take kindly. Azalaga Avan the Shamkai Ayin Jibo. Oh, Azalaga Chidi Chasai. Oh, Chidi Chakasatam. Kara taught me in Hangare. Into the etiquette of the new interpretation today, new explanation today. Or what's like a new explanation to the side? Taught me Jay. None some of the Psycho, what shop side, shop the Psycho, a child with a do shop him day. New forces, oh? Interplace out the lake. Jenny to meet the Muxama and John. Nishlakare she ojanam thalak and hamik hai jovang kalari ojana hangai li benalis wing jai li gijigana tada yet kangai or tada discuss tada sang nershan kangai lega jilla adam miko jilla hang bayre laga jai li gijigana etsak nai lera aru jili yet kangai gijigana lesa ka tada bangje ka khanga miloni nishlakare China ni share is ojanam thalak nang hanka mikai wang kala itungwe benalis bingli phniung lishit sak ngai bawa na tum answer sak ga dam chi thanli minute khni guthumli langda mukhui milo ji hi hangai China ara nextly in a ishi ma'am crazely question na ka sangai dale question here itung tangkol shnau long or tangkul shnau bing hina backbone of the society ne da hangai hang shon ne ka ajira shung the political representation li or thada participation li mak lei thada ta hangau siang or thada tiol agai na khlei thada thaidak lei hi itung moi customary law hina 사컴 가요 왕아이나 mga makoy kabay ka or chika ito mo shinaw wina ngazan na hawda mga makoy krar or kanini hi lay hawda makoy kabay na kaji hi lay ako ojana akshida explain ka sa meron ng kanini ji ngurume kibangla jika atang inahangay tada sangay lala hesitation mawang sabmada kala katom lala masok hangay kaya isi tangkol sinawi alungri la hangmila sayza agar atigay na ali support sa dang ningkang saktan akay kita ka menaw ping na sinaw ping li katom dale gaji example la chile dale itu mamlay se sinaw ping la chi pani se kala first assembly assembly la nomination ay na anti-burn la MLS ay kita ka itum hili recognition na makhalay maning isdala ka itum makhalat na la masok khangay example sa ta isi we no solution no election assembly ilang ni say akan kame kita atam ni mangani ngalo da ama hita party politics je iba jang khangai mani mane ka isi your way songja kale haida kala hi political solution saida ilang ninga jang ning haine chili ka khale je ka no solution no election jaida isi yurnala underground pasinala vote ma mi pai mra da pangla kaina campaign ja thau itum candidate pi le khipa kala campaign ma ja pai mra flag hoist ma sa pai mra jiao kha political solution ai da ngani phungla da ngani ngai da ngani nge kra sila kaina isi north song chingai constituency with north 9 villages wa yuru wi kahanga na ta vote ma mi thu da I maka tuwe ni ma tew man still hili khalai hi bangla jaka hikatha atamli itum nganing kui laga political solution khuira phungra ina ta gangje jine political party hi mang namani ne whatever we are speaking whatever we are doing it hi political ne kala the change itum bi pangri le ji mam lai pai man we want change itum ring phat re la
it be other customary law na govern ga sai along le discrimination along le it bring part le jika acha hi ga one day workshop sare image sang mane ka discrimination le haida how to eliminate how to ensure justice ka ji wanga che tum ga ji pe is sang thank you Nish lagare ma'am play. Ara yui kok sama question sa da issue kashik by Reverend Somik Somoling han ngai dale. Church kala customary we hili. Kali kada aning ni background lang dai plungai. O tangpung ngalai rag zang adam jitran lila. Ani we foundation ni ngai kreli wa itumi wa vreshi masa satu kita Christianity hemlei satu kita itu mulai customary bah balai saprong kitne kar now the vreshi kraina Christianity the razang now jne jen ani ni historical background lang dai jemang maning la philosophical we foundation lang dai jne jen klik the khni hi tension hi emerge sa laga thada khni hi da conflict lai khai adam tranli he could have the address sangai laga madai la kai na hi shnawi maramli shnawi mashunli example shaka lang da klene thada trak le ko ina pai la kai na example aka hangai suppose thada shnawa khli rape sami kai laga itumwe Christian doctrine liwa vreshi wa phyomi jimi phrunga phui khami hi thada madai makeup ga je doctrine aka nei ji hi le yau ga da itumwe thada hi church shongai na or thada yangaur Riga jika customary we showing he had a sabai kali hili ka conflict le hili ka da jamna bai klo ji o jan actually mai khai mi no Church way practices aina customary way practices kamadele ka customary practices hi agjang mani mne da mukhim re hi idumre inkan makamiya practices kare liberative magza ka bible go reshi go himra rang ka rirakai magautiya Bible kata ye awai bingwi shikisangre atumwi ningchuk ningoli philosophy di direct side. Jaina customary practices sorong le kamatha kachunga lay. Kamatha bi khuiraga church ri marum da sagi. Church we shongra Church we practices the keng tranjiri atung we kare we missionary being hina paradigm hi shoyai da limit sao da pattern hi limit sa ga jo wangai na he jung ri simang sa ga le thai ku bai na hang ro ja ga rashi we mission hi Reshiwe customary law hi kichi grajaga Western way mission hi Reshiwe mission na jao. Hi itum ni pung bang sa kai le. Ka hi missionary bing we adung kara da we personally na kaben pamning ga ka adung we philosophy adung we paradigm adung we pattern missionary pattern hi mo shung kara na ra gaถ้าคุยกันนานเราจะก็ที่ตรงนี้เอาไว้เป็นวิมันเป็นพันเอาที่แค่ของมันนี่มันจะคุยเอาทำเอาไว้เป็นวิลาที่พกซองที่ไม่ทราบตรงไหนจะเอาไว้เป็นที่แค่สิเดไม่ยอมได้กระไรพันยุ่งได้เลยได้กระไรอันราซาได้กระไรอเมริกาที่ขอบรมจะเอาที่ชามซาได้กระไรยี่ว่าประเทศนั้นไม่ทราบรมอะไรจะเอาแต่1907
我第三那个比干也过程就比为，他讲的那种白样。其实可能这个黑个拉的个嘞，个这个这那个，some 只晓得个嘞，规律的，有来属于规律么人们呢，教的。Western 为规律，阿几种啥的个嘞，规律的，来属于呢教的，是没有破开那个噻。只想把你地么上不容易教的，没啥么嘞，个这个他为是。राग है जो वांगे ने इधम वे कमथा अंगशान कमथा शियन जिकान ले जग रही ही पायरा के न कोई गाय जो वांगे ने अजी इधम में दादा रोट कमरा थी कुचुंगा राशोक गाय ने तो ये बनेंगे कुछ आवाज़ भी वे लिस तक करे आधे न हंग तक करे आवाज़ वे मोन फोन कुयन ले तक करे 시연 지간에 그래 아이인에 그래 이 심한 sak설 가이 기가 말이면 그죠 왕에는 이다다 알아 아웅가 아마이 밤 강바이는 뱀가이 그래리와 사마틴 샤이사우다 사바이 사방이 아웅가나 아구이 샤이데 마이슈 그러고나 주위 뒤리 그상 아바히나 아 야파이 샤이레 주위티리 위파이 샤이레 주위티리 야방 샤이레 위파이 샤이레 그지 사이는 사쪽 사를 샤이사오다 강바이고 엄마가 그 레시위 크라탄지리 임팩 네거티브 임팩이 크라하이나 아지 동에 돌디와 그 사이에 강나다 라가이 시레 그 전에 됐다 하는 그 희기지네 크라크르지가 미션 파라다임 패턴 와이요 지위에는 라우다 3 M को तुम्हें न राधा करे, अज़क राधा करे, मर्चियन लेके साइन राजंग करे, मिशन न राजंग करे, करा खेन राजंग करे जिका आ पैसा के साइन राजंग करे, राय न राजंग करे कि जी 3M सोए, यू मिशन न इतुमले बाहुम ताक शोक जो आगे न, आज इतुम को चुंका liberative culture, liberative customary practices 이렇게 그래, 심한 아우다 이tum 이 그지 소만이 그래 라이하우다 또 바라가야 내가 제가 아직 이다 아담이란 일이 이나 조금 증석 나봐봐 contextualization or encouragement 그지 일이 사그라가나 아닌가 위치에 세자가 그다다 encouragement 사우시 contextualize 사우시 그지 이 검다야 아간다 이위닝이 아닌가 그 그냥 검다야 이제 기가 제가 legal pluralism 이게다 사우래 신호리 한강구 열바에 심리바에 그지 이리 다른 요새 자기가 하여튼 doctor 제가 많이 좀 그랬으나 한가에다가 신호 그동안 이미 가다는지 이동이 그래 이동이 아이덴티티 만들어래 그래 이동이 희기바 그래 지금 그래 이동이 그지 된다 이거 대꾸래 어선나 그러다 보니까 전 이위 그래 힘을 해서가 아이덴티티 뭘 해주는데 저는 신호리 뭐밍 아니면 그지 마음인가 그렇게 말이 미리 말이 미연 그러지 pros and cons 다락게는 이 죽음지 하야다 보니 그래 이게 다 담이다니 economic justice 이동마 아담마 그리고 상히 그라자르가 그 상의 비즈니스 그 장의 마음 되게 산다 그 장의 비즈니스 그 상의 비즈니스 뭐 유시르가 economic justice 임 다락간다 customary practices like 사히 아칸다 그만 다야 아카 있다래 그만 다야 그 바제 symbiotic living 이좀 그러자 이노 오그리 망라가바야 시리시라 요 dimron ngrai hirira mathing sakra arira pangshapsa mangda shower sada hangsa gimda 미구모는 그 좋다다 ngrai 좋다 근데 shower sada 아우다 지금 다 지리 symbiotic living 그지 이동을 해서 그 아상 라다 그래야 negative impact 인 아이 히다 culture 이거 무사 브롱레 western culture 이거 슈이네 western 두이 그래 쉬위는 자우다 이모다 당후들이 라인 로가르가 섭시들이 망데 사도에 가기다 임팩이 좀 그러네 하여튼 항다 그제는 뭐라 그 방리 그 독리 그 다른 그 저가 시연제가 아니면 다락가 있는 그 비애들인데 그래 나우리 그 독히는 sakmaide 뭐라 나우리 그 독리 그래 나우리 그 독 sak마카래 그 쇼는 sak마ide 롱 랑지 힐레 이 동네에 나시나우리 상황이 샷고 이 뭐래 삼데 그 이그다 이 리더 이 동네 customary practices 사세 히
히 정기진호 인컬처럴 사기진 이거 이거입니다. Ojanam thalaga na hangmi luere thang ojali na dang han kshan thada salu yoga da thaga ithumili ar na hangai na da ithumili shian jigani mathalaga ni ithumili I khai written constitution ba himle ji kha da la arihon ba 제 이시 롱이를 다들래 그러니까 이동이 사카나리와 시행지간이 미셔도 샤를 자가 샤고 미셔도 바인데 그러면 다이야 미셔도 이동 아직 샤도 바이 이제 리 샤를 자이도 머리 그 빅샤를 이제 뭐그 빅러가 가르 그 저저 그 빅바이 자오라 이동이 컨저히 보러 사가에는 그지 라들이 저 헛사가이지 이동마 지싱거가 파대 da ithumoi tangkhul we alongli written by him maklei nei thada ithumoi have practices customary practices thada generation to generation passed down gasa nei kijidlam everyone written document hi leela constitution mathala gan leela tangkhul akire tangkhul long we le ha thada mre mra chimlei to oja dere himbalem da quick sa chung ko lei wo chen himbalei to da han khangai ne wo tha dum rem dia re da chi ara khar no be ngi jang ma sok chi dra re are sian ji kan da re dra ka oja bitter rom na ran than ji je ma sang nong la oja Stephen nong da 이 크레이들이지. 어자롱 성인인데 저 사상 이빙 너무 사진에 이런 무희 엑스퍼트 빙이 상상이네지. 엑스퍼트 무슨 거 사가이 크레이들이. 아까 뭐지로 귀다기인데 좀 항실 교심례래. 그 complete 무사입니지. 무사분 뭐냐? 저거 레풍로데 유라가 생각 그 자기가 아인 먹으래 시행지간 먹으래 무사바래가 진짜 생각이 있는데 mai wo ina la kasenga da yang wali thalaga ina ka pisang ka hai da hi dargar sai ge shokra da khnoi thot bing wa mo bung ba vai dargar sai ge hi da ina hi shan gu ye gala ara ithum question khna wa question sa da ithum kuir denel ram sanding han khngai ba ba constitution na ithumli mathala gaina equality kala justice we bongli mathala gaina ithumli protection me da kleinai ka ithumli tangkhul we customary law li yang kha wa hi mazang na ji thai da da hi li na akshida gamen sa lu shi do laga ina na question han shan lui nal ko jiba next question le jika thang na hang da progressive thinking we moin ina thei na hang ba me ngi ra nai re thuma long li ji na la khamya le zangai ka ka ji da stubborn sa la ga ya me naw le da kle le na ka tha da phap dang sak pai re ji I thum le la ka tam ji thei mi lo ni shla kra somdar naw ma jang ni ra hiri somdar naw kika khausan hoda akho ki sai iram dem ni ji ka dai ka pare sam bang ji ne wo jithran ji au nga hiri khu ka tong na ngrang akha kremin mi sa ji dro khu ka tong na au ngari somdar au ngari ngarang man akha ji ka sai dena kahausan ke di bahina versi sa kai withiri hi ma mayamara da na kesai kala chui jasmen ji arulam thai na re ja or custom which is not fit for the modern world that must go jita thungre ya da ngarang man mi phungre ke hi article 23 di tang hau ka somdar au ngana ngarang man mi ra saji portion na sa na ja da gao san ge din ge si yu kui then the khni ji ung da khai kha aru ya India constitution na super sai or sai kia ka sak ba wa khri thot na hang hai ba
itu nagaring for Christ ni. Jena Bible ina overusar. Oke tuini itu kita merem ni. Nagaring for Christ. Here oke tuini pada itu. We are the teacher. We are the pioneers of the world. London ni warga yo London ni pin. Ning si share pedigree. Ning share. Pak kun ni dah. Kerana semua constitution ni macam mana wa Christ. Christ meram ni kapai mai dah kepi miru tu wahang dia na sum. Jadi itu semua for Christ hi na sak naik dah. Kui ka kai ni tu bangga. Jadi hi ada orang ni dang sak. Ada bungai ia for Christ hi mata. Ada mak biswa ka. Kerana ke hendak kerja hai pai. Ada nak kerja hai tak ada rela. Isi ni mana? For Christ nak kerja pai lah. For Christ ke Kristian sak hai pai lah. Kui ke sak hi Christ kamu nak kai hendak pasal ni nak juga kui ni ada. Bible ni overusar. Sipai ni bukan pai macam. Oke jadi sipai ni kui je. Sipai road dah. Army road dah. Jadi sipai ni bukan pai macam. Ibu open ni sini. Thank you. In a question, I got solution. Okay, question you don't really in open sada that sangai jine benalist being like chitana room sangai like na tumna. Ku don't really that the points at sami by re. Itumui li ngashan hina itumui customary law hina itumli kuchungali protection mi baba mai. At the same time itumli hina shnau bingli ritlakai bergai that ngashan kawadi take a quiz sampangai. Example ako hang say jika itong identity shinawi identity hi munui lakawa abavali shure abavo shangli shure rerga kahaya na shimban kahaya dam tranle kaharawi shangwa satyawe kakli kada kipaga na pangngai kipaga na mlemne kakli kada bishi bamshi da majang rok tu da kapang ra shok ka Previ han hung tran li itungui aina tishu da avavo shangli mung zang bai lim nei. Jena an zang ai lak sa lam zang bai nei ka a hi shanga ka pa hui gi ne ma wang ai sa la pa hui phung gi ne a shang ma pa hui ka a shang ma le ya ka a hi au wang sa chung ka le ya we. Da hi da da jot la kai na da khlei ne wa. Jena hili 그다다 누tumna kamen sangai or tada 그다다 hangai humra mili firstly madam li chance me say je cover shinawa ka side ana 그다다 feel sa kana gji yang hi kada umra mili itum shinawi identity tada 공부에 공방 바삭한 나오다다 바삭 나오다 그래 이 동리 깨가 헐삭럭 지히들라 다다 태인상아에 이 동물 군이 더 빙리 악시다 조금 증상아에 제나 매담나 휴머라 밀리 그 다다 필사 하다 힘을 슝어이 아 힘범 슝네 이제 다다 너희 갑니 지 셰어 삼밀 Tangkuli tada sangnau iwi maiden sangnau kala igrawe sangnau amin murum daga ji na first day ra iwi official passport li kala katongali iwi Grace Thumra satsang kajine kaja Grace itra kala ye khipasi Grace Grace ka Thumra si Grace then iwi officially Grace Thumra satsang in chitar ka satsang li shirau pin tra kana complaints na ka da futhwel ga rila nowi samnau ji phungja chon kre iwi academic we li change masa puthu ga Putih hai na wajita bank li laga jili laga tonga documents ko tonga za zathai da jana I wajita da sa ka achu ina ringa pawa pray now ko tunga na ara jita da zathokai le kala he da complain hi bathai li mane I we take really he step back and towards change jana achu nana shimga pana na da tang pasan khanga pray now the simpan bai je kai thum sinau equality li breshili hui khami da sinau equality le itum tada khiam se very faithful jidala ja ya ga simpanau ka faithful to that family yeah
因为是个当海风个阿个是为了把个帮助喏，adjust 个啥路喏，其他事的，没那边个怎么 change 不上的 adjustment 没来没呢，就为 adjustment 为阿龙哩，没那边的啦，拍打个已经那个叫，因为哩那个 adjustment क्या का साथ ले, our whole background है भूंगा ये वाले adjustment ना साथ ले कि जुपाये मैं ना उन्हें फप्ता के इजिन ले इजला इन repeat सा रहन के इजे इन comfortable का साही की वांगले जगह इन का सा को तो अंगली इसी शिमपुर ना मांग मनी ले इ घर कलास घर हुए शिमपुर को तो अंगन ला था मया खमी वांग सा का पाई ने का complain เลยก็มาซาไปมันเนี่ยเจ้าน่ะฟุตที่ไปเจ้าก็ทุ่มชินเอาเป็นผู้ชงกระจังมาฟุตที่ลุยมันเนี่ยก็หาหน้าบ่อาเปรย์ที่เขาจะฟุตนั่นล่ะก็คุยเจ้าคิดวางกันเลยเดี๋ยวคุยสินใจนะคิดวางก็ทุ่มชินเอาเป็นฟุตที่ลุยก็มาพนิ่งเลยมันเนี่ยน่าเป็นก็เลยอีวีก็อยากให้นกท่าละก็เลยมีอะไรนั่นก็ขยันให้แก่ก็จดต่อยังรักเลยแล้วก็อะไรขังอะไรก็ว่าคุยลีกีจีชินเอาเป็นมันสักละก็ยิ่งดีละก็เมื่อเอาเป็นก็ทำกันเลยจีก็อาศัยท่าได้อามางันปั๊มรอจีแต่อัปเริบุไม่เลยละน้องรักเลยสุดเลยอันนั้นก็ได้หังซาร์จีอะไรขี้บ้านน่ะไม่หังก็หังไม่ต้องมาลูจีไม่ได้ไหมขี้บ้านน่ะสังจงสุเมจอะไรขี้บ้านน่ะไม่ต้องมาลูจีFor example, धोबी ही तलब का जाकर तंगलिए म्याना वचाको धोबी ही ले म्याना कुकला तलब खमिया अपमलिए म्याना उन्ना सादले कुक सादा शिमलिए मसांगाय मा खमी मा खराली ला शिना उन्ना सेपासा म्याना मसामा ख रेस्टोरेंट में म्याना उन्ना सा तलब सम म्याना वी वेलु ही पैसा ली ले सरकार दला शिना वी वेलु ही शिमली खलाई तलब मसम का फांगिले शिनाउ वैल्यू खले दला जाना हिवी वैल्यू सिस्टम ही ले इथुमना चेंज मसा खुइरगा नंदा प्रॉब्लम लेरा चिरे चेंज ले औका प्रॉब्लम म ले मरे जे थैंक यू आंसर सा मसा क्रम थे तुरा ये मैडम कृष्णा बहुत इलेक्शन 정제 가오제데 아등인 한데 그지 아가라 티아예가 프레이브지 르모요지 푸드바이지 되죠 등대도 샤이가 아이 가라 내래 그 푸드바이다 파솔라 라항이지 제가지 아다 이나분용 강색네 이 동의 customary 사지주를 경단지리 아버지나 아빠가 왜냐 배가 속 아이가 강대리 후아가이 상감지리 왔던 가야 돼 상가대가 후아가이 아우이 상가사도 가야 돼 쟤는 한농루이 그지 이와 버릇 가야 돼 뭐 그렇다고요 아니시 라면 겉바이미네 버릇 가야 돼 그지 그 봐봐 이위 나오라 그 샷성리 바래가 샷성 왜 나오메라 바이나 이위 상나리 응거회 모이라들이 그 안에 이위 아워브 아바의 심리 후웅래 그 버릇 가요데 너릇 가이 강거릇 그지데 와이데가 한우리가 그지야 지와 아위 그 안에 회상 가이지리 한우리 시도데 에이 너릇 차례 자오데 목배임데 자오데 쟤는 아니와 버릇데 몽군바임데 지외나 라오거든 신나빙나 아바가 왜나 푸드에가 그 아바의 성나운 사람이래 그지 버릇 가야 돼 customary law 사주를 강고 나한테 그러죠. practice 사주를. 쟤는 집아지고 자락무지 많이 돼. 그래 이위 나오라고 했나 루구이성리 매양리 후바오 마디리 후바오 그 이위 성나운 사람이 그지죠.
burat kaide jibaja jemang yemde kosomoshi naurabuna maidem yamya azang raga shangzan ramzan ungzangda iwi shimri kosomoshi musar yujisha burat kaide jemang yemde murat kaide je jan jemo kwem jode krano dinga jan jigdajiri murat kai oya atang ngai ka hanu shikisya jemam yamde 근데 그한지 뭐 안 가요. The opportunity hi khui laga thada in a reverend somi ko somoshili akshidang hanchan lungai ana khang je thada damak lewa da mayai ka itungming shana tissue da itungming customary law tissue da kali kada shnau ba hi hanungai da mi chunga hi itungming shan hi aware mak sa le da ari lak chunga da shangjan ma khui la bam da le mi chunga le da le ji hi thai khui sam phanga ya Jaina araklik da hanung da ahi saya ka wa thung hang da pangai ka wa Jaina aming la ka da wei da hangai shangjen da la ka da wei da hangai ka klik da da ya ka or ahi mi hung de li shangjen ma khui la le da khlai atam hi li class lakai na ma wan sa tu ya ka program sem shok ka example la ka hang ma ko hi ba adana thumli exercise ta khwai program sem ka shok adam jili Shinau ba juwe aming for example root jika root mangai na shok ka jika root kasar da shok min ka jika akarawe aming root lukham da shok ka da shok program jili 이위 테이크 회리가 이나오 라버지나 후대에가 아가르 티오다 아가르 시심님 범바지데 이위심 옹범제바 파락가이나 그 아가 아무 소리를 하는 데 가르위 상지위 아민 공을 그밤 사르더라 아가를 이렇게 하시기 세대 지바지야 링르고만 이가를 심님네 그저 가다 그 지리랑 마다 가라 프리빌레이지 위통이시 이 뭐지는 가는데 공팅 공민을 그지 억지 망님님인데 그 지간마다를 다 계약시키니 봐요 제가 이위 심리 이위 나온 아버지 공방루가 아가하라고의 상리상 사르다 안 수도하고 제가 감야를 여다 수도에 그 성공대죠 바로 그러더라 성대 원어르더라 제는 뭐 후대를 뒤에서가 아가하라고의 상지 아나 아장 사오거든 아가를 상지 성사르더라 이렇게 그 까이머리 저는 바라 가이다 ni ni shila kai hi akha tha dai thome ang shan le wa sa la kai na thai mi le tha da dam cham bang da klei wang jen opportunity khui ngai ta dang han ling jik sa nei jik ba i thome example tra kha le shang wi li are thai da no wa shang maning lim ne da shinau ba ji le aadhar card lang ja yaw lo da tha da chetan ga sa hi la example samang khai nei ga la da i thome long hi le da klei nei jen i thome shan hi la thada mix and thada acha wi sak ngai ngai ne la za tak lei li la thada in hang dak lei thada acha shang we or khu we thada za ngai ngai ne la za ta lei de ji ka hang li mong wi mra da thada shan gu ye ma shung ya ni shla kai ko oja na khang thada I thum me customary bare wa Shnau ba hina glik da ma fudila or now long now da lesa ka ka harawi shangje na bamra pangai sai jinda okay ni shla kai ya recycle na bang phe message jo ki wa kana mai kan kana khala kai ji hi thada na thumni phniung sa kai ya ngonu yaw ko da ma fudimra da phning sa ka ma thai dore ka hada ichi cha we di thada experience thada khara damra thada lesa re jana I thum hi thada hi alert sak awareness si hada youth ping di tai la kai na leng sak ngai ning shla kai o chan la kamen mle mala jo ning shla kai de da ka e wi shong ngai na ari wa hen na ki to saw re ara I thum floor hi ya recycle orally thada open sa mi da klei ne jena ka shap bai na dang da han ga bai jing han khui si jo Ili thai mi Rashidang hoye he political science department with PhD scholar. You question he itum tangkul we shen jikan customary law we atungli. Oja
Reverend Somidi. Oh, do we Rian? Don't get Atamwa, you the Nachaye. Chitagamaina, it may tangku we customary, she and chicken he, sacrosangla. He Atamwa, you should Mazatala, Kare, Wiji, Chililation Horla. Mazat Nagabaja, Chota, Mazat Nagabaja, not high laga, Atamwi, Kapojina, Demandili, Musundaga, Satapaidala, Satapaiga, Kata Satapaida. After that, question. Bible we did a in the great divine law, he Wamang Jim Day. Universal truth, Kijibajiva, Mungji by Lay Jibaji, the Tonamam Rimre. Kashian Jikan Gada Krai Bajiva. It will be paying about White Gracia, Machi Romo. Take it by now, Rosaga, and Naga, Paneri, it will be Hawaii, I don't live around by Jigata. He Kara Panipanauga Sataranjiri Ramu Sasanaga Basiri Mahonda Grejikta, liberative Shenjikat Maninga. That Higdala is only a Dominic Nazi Machi from Red. He would Magajale Jibaji Pashoga Mijimo. Rida or I don't really like Mates out of the Kakubian Marida. Oral tradition rise is Irida. Ara itumatam Tanjim, Taraka could be Shogaga. A man Sakobajiva, Sapum Gizia, Tamaraga. Machi Mujak by Miniki Marida. Adam Handagri, divine law. Me shot a shot of Jigga, shot by them, which I went in the Jigdaba, Munchi by Maxi, that Eva Hangai, that Johnny Sherry. Hello. Here we've been working with Oja Kosomo, the question I can know again. Are itu me Bible with Shongan hang away, Mate had a confusion clear wine and he clear had a clarify Samilo. Itu me Bible the Mayor now in a Shinau he Narai Jay the Zanga Jiga Mayor now Ju May Hug May the Zanglish by clarify Jikajoka Samilo. Are Tina Ojakosom Wishiwi. Hari Oja Dr. Jacob Winner, it whom winner, Lun he now rag only, she now, Mayor now Jim Malayla, got only a year miloje, okay, year me say. Cur, she now bow which ling a lay, kiwi criteria, I know, she now and me and I could have a year mirror. Kajbaba Shim Kurui, Shim Kurui Kajivu, Mayor Bahina, Karabine, Shimbam Hikarane. Shimlu hi Anokirane jing a vai. Kalikam Shimkurjili, Shinau the Maya Saka, Karawi, Shimpam Karanji, Shinau Bali Miauraga, Jiga Mirabadi reserves high mirror, Jibawi Tada Ji Gdoka, Ji clarify something, Zangai, Jibaba Kara, Shimwe and Shimlak Shimkur and Hikara and he Karan, he Chimpam Awini, Jili, the Jibaba Jili Gdoka. Mammy say Jimmy Naka, we created a Jikata, Sarado, Jibaji Doka. Chicler has Kasamin. Ningo is hard. I'm from Jen. Finally, JEDB Kapita Gray P. Kokapi Arahi, Jokun Tingo. I can have men known as the runner assembly, traditional Sunaway. Akabana, Yana National Mikomo Assembly, which JEDB source with Latical beauty said that some of the men on Sam Korean, the general men on diamond, the guy can answer by her
รับทิ้งด้วยคนเรื่องเสียมเดใจน่ะเอาแม่เราช่วยในเสียมก็จะสักอย่างเดอีมันจอนขมิ้นนะต่างกันที่ท่าที่แม่เราเนี่ยมันได้มีแต่ก็เป็นยังไงก็ interpretation ที่ใครก็จะได้คุยกันเลยคือวิก็เป็นยังไงเราจะก็มีพอที่มันจอนขมิ้นก็จะเรียกว่าเรื่องมันจอนขมิ้นต่างเด God is my help ต่างเด신호 망니 신호 이 정도面的么子是大个日本的신호啊明显个来个下头个来什么个呢这个面上的신호应个来加个阿天没天个外我帮个旁边什么个外的신호或者面上或者可来呢就就是安尼的 organ 没得的个什么呢신호么上个他的你没啊什么人面老么嘞，个他的学对的学对好嘞，教个的，安尼也帮为帮也配为配来啥么呢 ？compliment 上ของเรา的安尼个哩，真的，新老教没，面老那学没个是为宁嘞个ram来啥，个安尼个哩为学啥个为 responsibilities 嘛就话学嘛好上个为，安尼为 compartment， 安尼为 responsibilities or chamber 吧吧，没得个的来啥嘞。说个讲就就是，新老呢，he sinh的，面老呢，he sinh的个是he啊，或者是面老么的，拉萨个的，这个他这个客人啥来的呢？康这阿龙的，阿这种个，他们当地的，新老呢面老那么啥个，新老那啥的这个，个了他们当地的啊，women generation 的一种嘢吧，面老啊，他们那个了，面老一种么谈的了，现在新老谈路是客人那个米拉我一点都不能过，现在 women generation 的了。women 신호빙이 돌아가는 거의 전에좀 신호빙이 그냥 시풍래 우롱 그만은 뭐니가 그냥 우롱에는 신호이 이 안나 단어도 이제 서포트 사세 그지 이거 구행하고 ini datang han gao ke itu mai ngelai hi akum khani khai akan ancestral land hoy ancestral land hin na no khonga dam tharan no we migration le no we shongna we thotchan le khanguruma ngelai ji le ancestral land hoy ancestral land hi ba shinaw le me pai prong ne kji ba ba ji ba shongna we kharjan ji le khle ne khu we kharjan ji le khle ne kharjan ji phumai ka ba naw do khar ng pai pai yaw la yo no shi phok bai de ji shin khar ro no shi le dang pai pai chen the ancestral land kji ba yi ba shinaw le me pai prong ne ka self acquired land na na lo ko ko yo ngalai ki ba na nang la bo li mi lai pai 시다가 성나오잉 레림 사즈음니 이투메 private land le clans land le 요 성나오잉 레레 이그다이 너왜 성나오잉 레 그다이 버 너왜 이투마 길리아 아니 라이 당도 되리 요 직다지 버 뭐미 바이메네 저는 신노 심 럼팟 그래 아범지 루이바 공사 그래 루이지 니시왜 럼숏 루이지라这个他新风这个去哪里一下没米不弄么呢？个阿爸不真的老不会人这个我了去哪里米的，其实我说啊，是为 history 里个怎么呢了吧？当我个碰里来到个碰里来到个来在过里 ancestral land 么呢么的，我来个中国人我来个毛好多个来打个来，上那位里，he 啊是为呢都查查了了，historical 啊是为 history migration 里。associate 嘛个sang le drap le te ji nan acquired ka sang le je nang la bu le mek lai pai itum na ja la kai ta ta sa ji maram le ke wang le jil ge tum na are say land alienation hi le khang jin wo land hi fragment sai pai shin na ju wang ai na wala na ling le ma khami ka sa ne tum na no ka are hi me da sa sa le de noi nang mo seng seng la ga in na atang hang kan nim la ayen ni jume gap ji itumwe customary law mani ne human rights ni jume gap ji ne and customary law hi ba time specific ne yo area specific ne cultural specific ne hi bing ye min shem ko ne ko human rights min shem ko ne mi mo ayen ji ne jan de ji ba jin mo dong me jan de shin na hui le mi de ale le mi ye ge ji ji hang ne jo
issue we interesting some vai now question ka hang leo gai issue we originally issue we panel ko tong le akha ta to question ni raise sanga yin Hindu tradition we live a ancestral land je ancestral land ge jadam than le Hindu tradition Hindu law live fourth generation hi awili le yai kha ji ancestral land on khai ko according to Hindu law according to Hindu William kha issue we tang phul wili khiri ancestral land ho do ji leila ram shot lui okay ram shot lui bhap tai le yai kha ancestral land ge ji khili define sa do I will listen to Isha under self acquired Sanda under local window. Chili history, Chili, Ishi Shangna will Luirom, Chili Malay Akalmazang Lugo, Chili Ishi Unjana, Chili Haig, Akalmalam, the history. Kerr, generation, fourth generation, Tashung the Rao with the ancestral land on Kaila, Hindu will live. Kerr Tanghur will live, Ishi Tanghur will live. Kachi when how for ancestral land hodo. Kiwi generation how for ancestral land hodo. Chino question akha china ari akhakhnia ba no ari oja ko somoli ba na na thang da ari mayan nawai na bible songai na sinau ngarai chai except ring phai re chita kha ba ari ithumui mikomo ai na mikomo hi ithum mikomo ko tong human being hi ngarai chai ji renaisa when how pok nei Greek we Adam li sai but Greek we Adam li Roman chibing ji but not very ancient ancient civilization ko dong hi Asia li khlai nai Egypt li lai the Egypt li khlai Adam than li ancient civilization we Adam li ba khinamong sak na ji ga mayar naw na khamung Adam ne khibang bi naw na ji Adam li mongau khlai ji kha ba mayar naw na yang bang shap lao we the civilization ji Adam li yang bang shap na khamung Adam saw we the jili athum na mongra hai nai Kerinaisa hira like leo the European we Adam the European atum mikumo hing rai chai sera we ra jaw we mikumo hi shinawa and mayor now rai chai sera we the ra sa we then itum we ji we athishu the system hing jai the lewo mayor now ai na shinaw hi kreli ba mayor now na ajal khu Adam ni mong sai ari ba European we Adam li ba itum mikumo hing rai ra thadang rai chai mayor now hing rai chai the ra sai rai Jana river, it will inheritance property rights, European back liver, a read to the Thetale, Americans lee, Atomia normally, Shinam Maprasa, Mind Masami, Kivang Lega Atom, Shinaun, are we inherit Kabayaway, are we Lanjano, quick up Ababu and Quibayaway. Kivan is Tankuli Mamia Tudo. Iji Tankuli, it will Mikomohi, Shinau, Mayer now, which budget defined Masala, Mi Akasada. Shinau baji la mine itum na atangwi khamdu ji sai kori yang khawa thada shinau li yang ta song da thayawai second class citizenship we mongan thayawai kho itum na ji baji li mi baji li cha thada ma yang la mi nei da khui laga human being as a human being yang laga ali rights mi laga lanji khiwai ni thum we change shi thada tangkhul we chatnabi itum traditional hi la custom hi la change sa laga atum le lan ming sa ga ye ji baji khiwai ma ming thum da thada tradition it umli kya khasa jaw da jima ming sangai gi to ji ba ji question ji sanga yawa are ancestral land ke sath hum le rukna iram li shimpong li ram ba shi ancestral land iram li apam khangte ni tu samsho kai na pong la kai to ne tar la yai da bakhan de apam le ga ara notebook shang laga ai ki balak pungjam mararon ko jide khong dai ho da je ka ri thumi da migration ri dai da ka bit le jang ja horam long da na ki ba men ku jong da ko bai re to khong adam tharani thumi shimli umbam ro te ung ramji ung bam daran ashin ni li pam me ti ashin ne to umbam khriya pam ji in che ngale lu mo yong ro te thumi hi ni shiwin hi shiwin ne to Uja so mohi awang ne awshiro ri haile de lo awi shimpam ji nangla buri ji me pai mrate chili ancestral land we ko uja so mo na ngale lo song lo ko sa ji ngala na ri no li mi le iu opinion ne ji ko sa ko le na te ji ko ancestral land itu migration li associate ka sa ngale ding je ji khmi je ba itu me to jan ji le la yaw mo jan ji ta ji me mi ma khabi me mi se ki je ne ta ji ina ri ji kai na Tang hulong le jekta special provision mi le ko ayali phuti kai ping he
ngali khu thwe ge tu meng le hisman de le la jan that will lead to land fragmentation da it mu le teu song au yin da la ge tu me population line dang da tai lu chau de chik ta ba chik ta we kigler provision da tang bu long li shem lo go wala now le self acquired property both movable and immovable ni klai pa ek sa do al bi mon da ba de ne jo introduce iwaming plazan hoye aroi tangkung sin awlong infalo president sa dale aroi ji same question ji la jang ji ne khagateu ka dam ko khuyau ra hili isi athang ithumwe speaker manga bi wi ji chungda mangna thora family problem le da be khnau ba jira sa khwe uncle denel na kahang ji aji si tha da khnui thot la khar thot lang rum dak le ring pha ye hik da dam hi hiai na ma tangai ra rum hiai na ma tangai ra wa mai da wa phai wang hang ngai ne Kiwangla jilaga khareli ajagum la 2025 le sai re organizer bingli la hangai nei jangkhat wa hidada kasaba mang maning la itum hi hak mai da beyond this room shock se gi nei kha isi organizer bing hi katha kai glam thai thura tangkhul nagalong we sian jigan review sa da le area tam hi le chawgi da jili mi wa se gi nei matai la kai na re hang dak le ji jang dak le nei in hi question hi hangai ye yar we le kala panelist bing le present contextualize sa say modern era rai re thunga tam hi chi nei bible we na culture we la hang dale kujung kha khangrum la lei dale khang tai la lei lei arwi matai la kai nei thum na thei ki ja thang issue we moderator na question sa kai khang dai ping na question sa kai tam trans khang na ji la sometimes it me question bi ya ara jingling noi la kai na lei fu dale khiwang kla ji laga itumi customary hi paksa da hada mang jek rock thu gida itumi nganui fu dale gi ji theng sak dale thum le la yang khre da chani gidai jumai da khui ka la phara kala hili jumli thai khui kang sak hili meya naw bing na hi tha da ya really khang jek atam tran jili chinaw bing we mashun ka chung khang ngak mi laga salo it's a women era da hang dale ari hang da kala he but in reality simli ji thalak ta lela ji question ji akha I aju panelist bing la hang sak ngai karana bravely treatment me the clay or a new counterpart roles and responsibility khui the clay jili khaya khamila bai honor khamila bai sharing za the clay jili la chi in reality simly practice sa the lela ra the clay ya bing the question ni sanga ye miyar nau phra ka miyar nau ring phai me nau sinau na ring ka phane agun na ring ka phane ava bing their favorite is their daughter yang ava nau bing shone ajiwi victima ka sa the property inheritance victima ka sa the more than 20 years faisara ka yang khaba it's always the man itumling ning mi ka sai men au sa sai sinau maning nei chaina it's high time sinau bing na phaning gui gi ji aji sinau bing li thei khang sat chi khik le jiga progressive masa mai kap ka jia masung mi ka jila masung sa ka hang mi lo maning ka khangui ji la hang mi lo progressive maksa attitude and lifestyle itum sinau li le dak le ji khik le jiga sinau akhawi khaya nei da pha correct tha da sa dak le ji ji wi what maning mane je ikahara wi nei chipa chiba awi nei da sadak lei ba ji itum sina wili number 1 ji lei da klei tha da lei progressive magsa hi ili hang logica email now blame masamra out of 180% sina wili blame sangai khiwang khle ji laga itum khalata itum realize masa blame nei bra nei itum limi high potentials the caring potential kuchung khalei da klei hi in the background hi giteu ka ngai ai kala ari conflict sok da klei present context le khyang adam transli sina we hak makeup ka je status and rola ko phi dak leji raikan bam dak lehi raikan bam dak lehi li ichu me the role and status of women he change rasa dak klei thada chung ka thei gui le athang ji cover sa kam sa klam time ne ka teu mai ka ya hi la hang lo question hi sa ngai nei raikan bam dak leji avuram ngalai kan dalai aru inheritance it's all about protection of land it's all about protection of identity ka aru thum sinau no raikan bam dak lei hili ngalai kan dak lei nei miyur kan dak lei nei hiba hi khi protection lirara kiji opinion and ijaju panelist pingila jing han ngai e khiwangkle jilaga ichum hi ka kan giji hi pass down ka samang jili ka kan hora da mukhui mne ka gan giji hi ba represent time hili hida laga kukina or india nei chumwe apam hi corporate ka dong ungshol ga lai ka ji kan ka khui nei jilla giji question ka sangsa hangai kalahi inarwi chung ka hangdak lahi isi tangkul sinau long imphal ba plan sa ji nei khani si da hida da seminar hi pamai phung laga
ตั้งคุณชินเอาลองอินฟัลมั่งนั่นแหละกับปีกาบายรีวิวฮิลิกไกมาเลยมันใน right platform เนี่ยค่ะ youngsters plus แม่นเอาบิงฮิลาอีชุมวีนิ่งจังดักเลยจีอิชาบุงรานะจวนรานะเจอบุงรานะพอดักเลยฮิลามาชุงอ่ะกิจจังไฟวัง the student บิงฮิลจังสักไงเอาดาอารุยปั๊มมีก็คุยเนี่ย number one governance อาจูฮิลิ governance วิจี political participation ไอ้นะบังเดลัยค่ะ governance วิฮีชินเอาบิงนะก็พอฮี direct ซาด TNL representative อาก็ซาดขบาบามันนิงละ from the grassroots อีทุมวีvillage hangga lei dak lei wi jili sinaw long la lei dile yaw gida percentage ka ji kha jang laga hangga jili jang khwai wang khiwang khle jilaga itum sinaw bing he arui na khang tha da nganui la kai na han bam dak lei question bing he khiwang khle jilaga itum jikha platform issue ji aware ma samane sinaw bing he hau bogai na simuyai na hikda hi mama jui meng lok manai ramli pam laga isi sim gurhi ka ji bas ka ji wai na raji shangwi hili ki pachi na kharara ngalai bam hi na ka jiwi awai khu jai na issue neighboring khu jai na issue khu hi wi boundary ka thada lei lei ji bhi khang jai na ji ba sinaw na mathai ngim nei dala hang ba mai but customary is all about that jau gi da itum customary la mathai thura jai na ji itum jang gai ji la ma jang ga bai le yaw ga da village jai na hok phok atam tranjili itum jingum mati phanga ba ngana rai tam rai kala ji shakhai wi chili itum participation la jang ba yaw ra khiwang khle ji laga grassroots deals hadak le traditional customary kala development ne awareness le ai ka participation raura participation rai ka contribution raura thum jiwangai ne issue recommendation hi hidada mi bangai aji hi opportunity privilege kui laga radak le achakumai na hapok laga chi hi jang laga governance sinau tangkul sinau bing hi governance le jangpai khre khre li la shai sai thum har khon la wi maram la kai rai la wi maram la shai sai jibakata khawai ra jai na hi tum li jang bai pai wang itum recommendation ji ma ba pai ra ka ji ja kha question ji clarification sa kri ga la ka pe khoi ngai ei point bing ji la hang milo ka khani elia ari ya shwa ka na hang an khani si da twinkle twi hindu madakshara law da hang yang fourth generation of ancestor property we he immovable property oja check up na lam thala kai na hang mi da la ye itum khowong we he sinawang isi hi menaw ma jang mane customary TNL li court ka khai jile akasada khangning amya kasada hi thukla kai na phaning khai amya ka lang sai ka shamang maning la experience la sampang ga ka sai ina ka hi hang khangai khi klei jil ga International World Group for Indigenous Affairs ta asina aksida itum India li leida kle tribal bingwi longle women property inheritance under customary law we kyang adam translate northeastly ajira shungda hiwi maramli shinauna customarily ngarar khai male lak mane da hangai so at the end iwili rata ye chaina ina my father's daughter the ina kharjanji kapi me chu ka klat pa na ba ichum hi vek sala ke property inheritance ari khang thada ancestor property is hi generation kya kle hai gi ji kala isha mai na khui sakha chila pai mai wi shimle kat pa he isha ba to na khui sakha awa khar na khui sakha chila pai mai wi kha closest khabadam tranjili ala generation kata ga ta isha ba shi hi mena kha khamang rai sakha chila ta dal lai fu gi ni jain hi vek ma sa manai kalai tu mi TNL wi sian jikan liba sinaw liba sham nawaina comparison sa laga hayai dak lai nei da sham naw jika ababum phau kuya nawai na hai dak lene ajira sungda ababu khibana kha amaibu khibana kha jiwang fight masami da leimane ajira jang dak leya nawra bing la pai abu bing la pai aba bing la pai de la hangai sinau bing li sham nawi level li mahai bai mane thumli khiwang khle jilaga athang itum hiling han dak leile I ghar le de le iwa babu le de le I aghar pre naum sarang kha ababu inaung la ba khang saksa ne aba ba inaung la ba khang saksa ne jiwangai na property inheritance maram li khang adam translila ma itum na la thai blongi gi ba traditionally itum hi our identity is land nglai ba he ba itum na mukhui thui pai mra da I ba chi mai sinau na mukhui thui pai mra khiwang khla ji laga chipa ji ba I shirui dau nei to som li fu bai laga shang nei cha ba wi sang he shang wi nglai ji ba shum na mukhui ba pai mane chipa ji ba maya he kha chili condition leira maram ki khlei ji laga simlui kathi
now mere na khui sal la shimlui kat mi khang dai na relative na khui sal la shimlui kat nei chaugi da property inheritance we shimlui kat khra dam translate ba issue we long we le ari written sien chikan lik le ri ba rights ba bathala kai na hai mi dalai ari shimlui kat na hi khui phlung ra kala yor ji sal la avu ji na ma chi rang kha nang la bu bing ji na ma fu thui rang kha yor la ji la mai phung ling han na mai phung wai na shang wai na khu shok ra ji ba ba lai mi dalai that is right what about the responsibilities kajinari nang han khangai ba hi ba shimlui kat akawe responsibilities je khi le ra ava me na ka sa da prau gi da by bird ava mashun ba lai hai nei kha mashun la ya we da khui pha pha pai ra la ava ji thai ka ramai bu jili kalam ra nau bing sinau bing jili ba agdui vung ra jar vung ra bing jili ba mayang mi gi jila kala ari la itum fe sa da klei le me nau pra me nau jinau ra bing jila me nau bing hina achum na khui thui sa ra jarvung rabing le achon vung rabing hiliba achum imlei phlung mana gji heba pai nei je ithum tang khuli ba jang khai nei jai nei da lei dak le acham hili ithum ka tha da review sa dak le hili ithum ka tha da me ba pai ra rights lei dak le tha da responsibility hi detail sam mai da ka tha da sang me pai ra gji ji na ji panelist ping lila ching han ngai e kala arik athang ya so na gang tha da ancestor property for example lui phanga lei dak le je katong ka lui je ancestor property sala jibaji la question akha lai delai khiwang khala jilaga great grandfather he the fourth generation ji nei da hangai great grandfather na lo khui baji isa ba wi thotli mu khui muyor thui pai nei isa bu na muyor pai me nei kha isa wo chang baji na isa ba wi awa baji na lok sang baji ba yor sang pai fula yor sok pai fula detail ka sa mai da ji question ji la hangai delai kala inheritance wi maram le khang le akana property inheritance ne ai khana ba title inheritance la ka question sangai title hili aung chiao da naung raji nui da layau ga da praivu jina aung bum sa ga pai he khiwang rikla jil ga aba aung wa praivu ne kala hangu sim hi ithum wi ba tangphul ba khara sina kau ga da khara ba aba bu ji chi khai ai na apraivu ji leila sinau nei da li hangu sim la hangu wi mi pamli la ma pam sak manai naungala bu bingli la hanga pamli la ma pam sak manai chidhaya kha inheritance wi maramli khani aina akhana property inheritance akhana title inheritance wi hilila responsibility la jang bapam dak lei nei jilila aji wi hi juwangai na khani hi governance wi maramli kala inheritance wi maramli customarily base la gai chun practice sara khai kala ari present situation li contextualize sa laga ichum katha da longli miwa paira ajiwi hili ichuma khai na ka phapta khang rok mang ningla khang jei gi ji keuma khai rak bai wang gi hi radak le psychology hangai e kala ishi hili rajang dak le ya ping na han khong atam transli athangi na khang tha da progressive makasa ichumi perspective chili mok thui se gi ji na bu ping ji sinau bing le hangai kala me nau bing le appreciate sala ge avu bing le shi da brave rally le shi da naung jinang ra chon naw jinang ra le le shi da na chum na sinau wang jung ka athang gar thui dak le hi la me naw bing mang na thwing han de le ka chi rights ka thei wang human rights ka thei wang ga or itumi practice in mam tha tu ma da ka tha ga ji kla ga ji la question ga sad le ra isi sinau ba ma sad de le me nei jai ni chumui over smart la sa wei ji ra itum li ha da kham chu hi khi wang kla ji la ga pak sa da 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 tam la mu khui tho ga da kha hi over smart ka samaning ne I have a burden khi wang I'm a victim iwi naung la vali kala iwing sot naw le ina ga thaya mi bingli hi ga burden hi ma phung sak ngai me nei because ichum wi custom hi ba sinaw le sila khaya custom nei da hangai jaina behind this property inheritance wi maram lila simlikat mi dak le hi aram pi si pam si da ighara si na ilik sam khadam translate ina han khung adam translate isa ba malai sala iwe apa malai sala amai malai sala simlikat le hanong laga ya isa ba wi ngalai ana sing da le yaw mo isa ba wi simbam le ana bam da le yaw mo umbam khwai wang hi yang kha ba awai bing hi sinaw li yang ga khai ba maning manai karu practice pa hi le thumui khai tha da le yaw da hi sakla kai na phaning saknga ya ji wi le kala isi wi one of the had the biggest achievement or impact of two same theme line tangkhul women and tangkhul customary law he singum khani sara khai we impact he sawang sakngai he sakwa he phara maphamra hira da sawang sakngai governance wi maramli kala inheritance wi maramli
khanying han khai tha da property inheritance and title inheritance wi maram lig je panelist ping na hang mi laga chwa thi shu dei thum hi ka bi ka nga ye ni sila ka ra tam khami wang mi ba se gi ji area ta how ko phok len hang ai re review committee le TNL wi ta chena atam ma le hai da hi tha ka pom hi ve na ta da pom laga matui laga ka tang bam ning la right up pa hi submit ka sa hi darkar sa ga ne ki wang kale la atom committee members bi la if public likhi ning jang kle gi hi la ma ka thela le sa pa ye ja public na ning jang ji hi ne ji da the ka atom la insert sa ka pai athang hang gai da da it will be discriminatory practices ko to ku sok se ji li hi itum khu sok sa ngai ye hi chang sa ngai ye gi pa ye hi ka tha hi ye na ja workshop or one day awareness program masara sum laga TNL in writing kami makhale ne verbally bahang kala tum review committee ka pomli submission male to the atunda insert sasi ji yana iba ta da isi president ka hang da hi ka thai wena mathala kai na issue recording secretaries being la record salaga outcome hine ensure sakwa it to be rights ensure sakwa it will be justice sampang kwai pa ji hi point ping ji submit sang sangai la thank you ari we hi itum na ma sa ko khoi wang ne na thum da ra yang ra hi mi chang sa ga ma sa kre i we ngare dang khoi we ngare in chi a khara india da mo khoi bai mre jo mai de na ra mo khoi bai mre kha i wa phai sa le ga chief minister wishim i bo bi wishim in the rock khoi bai i we ren tin sa bai ma chang ma sa ma ji ti da ka me na ka phong we ngare we lo hi Simri kat we law he transfer of land he absolutely within the purview of subject matter of he area committee with the war. Kapung we now na kapung pin sham guru di gai ne. Itum na arui what mi da kare election sa da kare thandi what mi da kare MLA pin na sham gi ne ji. Arang gang tha ka somdar we law khare leira la India riban how the India will run a super city Satata. It will be custom in a Saka Assam custom the Rosh and Koga custom Shimana, in the rule in the article in the home in the G. Then he been here June 20, 1972 term. India with President V.B. Giridhar Desai, first president. And he Kapung now the Shamkurunu Shimrika Thi. Malay we law, forest we law, Sakata we law, Shamkuru Jikai. Are we the Shamku in the war in Itum the Nazi? In the Jersey Sak and a Sakta Haide, either Nara, Sakta Dang, Kerr, law in Migdari and Nagasubi with only. You are not Louis Sakta, they recognize the summoning in the war. The one that doctor meeting the 40 was of the Africa foreign country, Zimbra. Then Itum MLA being the mother assembly. India never assembly by many. Many Burrs of Ghana never assembly. Here, Eric will meet the Shamburger, Sakuro, Ringo, Jivi, Rawi, and it will be a say. Itum the assembly. So I did do another from the Timuga guy. MLA are sleeping inside the assembly. Simply be the kick her MLA today. But assembly people hunger. I don't know the people now. She said, hey, but thought good over the Shem. I am the Shem by guy, I will the Shem. Even after a lapse of more than 50 years, the Shem is the Inheritance Act. Then it will tell you, other than not from the majority in the war.
majority na hi semra di pari wat semra jura are election na re ade itum na sembi ne di me de na semra ki timring bha ra di na ka sai ga bam ra riban na protection mi de ra ne gre di ka na sem khro ki ne wo ji me na bi na sem ji ne wo na sunao bing se sam mi de na sunao bing na da da sao lo na tum ira ham lo de ga 다들 사로 MLA를 사로 넣어서 사로 그거가 셈으로 세금범으로 히 있는 강에 히고 미리 잠로 무슨 말에 미리면 잠 두기 전에 이위 대로 정대 있는 망락을 아까리 즐기 들어 미리 디펜드 사이 지금 망망아 디펜드 사이가 아루에 먹을 셈 이네 이 대리 이제 힐 에리아 위 저먼 아고 애드바이서를 사용하래 ka athuma hi semra ka kamaning thuda football khang reu ti than ni thumna bang ka pho ka to maning a kha football khang reu ti ro ka tha ku ro o ti tha da hang kham jin ti ma ka na ti da you experience then ka ti than dia MLA ni tra ka khardan sa ra mo sok ti then ara atam na he re ka hi ka semra ju ra ti tha si ka tha ma ro len lo sem hau si ka forest law se maujing de dang forest officer sini re hora district sini ri ji forest officer sini re ga ko head clerk sini beyond sini tukdar sini sini khura bin de ji daga forest guard maku or sakni sangbai forest guard forest surveyor sakathum sangbai the forest with a land with a sakra with a isum assembly. Sir, the Tigata Tampuna, he there he what of father, the Marisa, Rock Maradi, he Bangham the Tani. He Bangham Rock, I put him. Come, there he will, you be with me, being Manibu, the Pundi, what father the Pundi got it. What the other way? Then was a matter, yeah, around. Egg other than that, not even an act has been enacted. No rule has been framed. You do think. Other in one day, then what the hand of he must have the reason Munawara, egg when the reason. You don't mean he egg when the Maninga has a person way. Then the egg when the village authority egg to show the office right. Village authority act came from the office in Beyond White of the Dark Beyond Secretary appointment. The appointment on the Kurabi in the D, it from the Makasawa one day. Then it will tell you, are we being the act Semre? It's a Makar by me. Custom in the Sajas, Sagrada, custom group, Sagrada, one. Karaka Kani at Sawi, taught with the other the Sagi, Huntungi, how? Because of dinner. Chia law in a semaure, law in a taure, act number in a taure, custom is in the war. Law semagra the custom demand order. You will line it as them to pack hang the wa. You said. Ni Lakai she Benelis Kadongli, Kanawa Sada, Shinauna, Gajiktada, the Han Kangai Leka. Oh, issue at only question raised Sapaji, they are away day, and now at them the Quimurano. Cockshop and them day to me question he briefs Salakan and Han me say, Chuna, the Maplonce at issuing Hangaki Jibila Quisai. Question here, a question, not exactly question, yeah? I think she DSLI way in a kara, a kana statement committee. She now been here customary law material in China. It will take 5 years to learn the Hang Declaration. First of all, why do we not know about our customary law? She now been here material. Maramba itumle assembly legal jang hi frown sai society na. Okay. Kiwana frown sa sala itum wa jang ji itum business malay me itum le lan ma mim ne mir na she now been ne. Jena when do you look at mir now been a Cuban same age no mir now bana itum we customary law te me out because atum hi interest we bangai na krane
อีวิลจังเจดาอาทุงฮิกซา interest นะอาทุงนี่ provoke ซาแล้วก็ว่าจังขังสับเนี่ยจีน่าก็แล้วก็อาทังไรกันวิลีจนนะหังลุยเดเลยเจปุเครล่าเจรลัดอีทุงดังทุกทีเลยokay then let me question about Pukrela. Pukrela wele ina her question sao kan. Pukrela hi itum ni tang khu wi ngajai le hak lak khai itum na honorable sa lak khai ni takwe. Pukrela hi mier naw akai na mier naw akha khangam chika ram ai na ram khangam hi katha hi le Pukrela hi involve Pakistan. This is a war of ego, male ego. Mashun ay na kaping khanghan chikthao wang ay na ngamu tak lene chili third person hi another male ratang teacher chi resolve sa shaprala msa pai me ok thui ari hai na yang kha ari we context yang kha achu kyu wa ina tang khul shinao ping na ari shipai ling ngamu tak le because ituma weaker section ne ji thao da shipai ping ne thumni pangma ka pai ne chwai ne ithumni ari shield sang sak laga issue wi bang tang khu wi bang sa tat tak le chi chwai na wa chita ka mai na acha laka ithum lila mir na ping hiba protector ne shina ping hiba weaker khata group ne jaida chiwi soft corner kle bai na shina li protect sara hi pang ka pa le ithum gu tong na chili chipa chili sara chikha chikra na wa in case hi kha hi mir na na resource sa pai sa si cha shina li pukrela ka chila le sarala itum li complacency comfort zone li shina ping he le jeng na ok thui hi itum tang khul mak su chain ne je hi itum na complacency wa ngai na comfort zone li le ngai je na ma shok ngai chuai na ka or issue wi norm si rigid sa nai da stringent sa nai da itum hi khang jem khra ka pai da ni sha panelist lam ning la kai question bajling han khai lo ari wi kreza da chinau jingom phanga jangrei gi je at the most thada tissue makeup da gi nei mai menau ka pra opportunity a sa da menau na changbai meu da platform je already lei sau da kharjan ka sa le labai ali sa meu da a thai mai phung au khang chai na ithum aving chinau bing he hi ta wi le ma thai chuwe ji chumwe ari la mai phung li shok tak lei ne shangwi jan khang jek li la aba ba malai kha naw me ra ba bai kha me aba ba malai sa naw me ra malai kha naw la bali mo hom nei aba wil mo hom nei chi thumui practice sa khra jin na ithumli chi privilege platform je ma mi thuk je wangai na me naw lai me khai nei arui pukrei la ga ji wi hile gdiaw ga isi sinaw long ping la hi wi usage of awi atui ji le aw aming ji le gdiaw ka le de pukrei la ta la hangai phu khrei la ga slash ai na singai phu khrei la ga ji hi ichumui phasa hi ni phu ho ga da phu rei la kai na khrei ji ka hok vai na khani wi mung rok tak le ji jang tak le ari hang tha da itum na weaker section nei jaw da ji tha da le sa ji la one privilege a khabang sa da le ji tha le sa ji la ka ari la ok chui hi li tangkhol mang ning lo ok chui le khyang adam tran ji li health wi perspective li khyang ni la 150 years sang fro ji me na wai na sinau he health with discrepancies like the claiming right chain ra jang rag ji he so it will take another centuries and centuries itum right chain ra gi ji ba he chain hi chinauli tangkul nang jan da khui sau da phu khrei la hi yor la bing ne icham cham ma chinauli gang maning ne kha kwai na kha le fa khai bing le phu khrei la pukrei la ko ne aji rai pam pam da klai rai kan pam da klai bing ji phu khrei la maning ne pukrei la maning ne khiwang khle ji la ga ijuma shimbu wi prei wung ra na pam da klai ne China ji isina tyo mai ga hilya ga tam khyaw ga ichum na phuyam vu da akhala mi kai da le tianiel li aji pam dak le bi hi phuyam vu da hang pai la tha ga related to phukhrela or pukrela we na phukhui la ga China phukhrela maning ne ari phukhrela ji ichum wi ningol bing ji jang ari sorry do ningol ji yor la bing li ka hang ne kala ka khnya ba ji na third question ba ji na khido Okay. Jai na tang iwi first introduction li kahang ji ji ne. Society we custom na itumli thada namphap ta laga lei da khlei chu wangai na aji rashung the 21st century la itumi progressive masa khar ji nam chan na khai jo wangai na khaji khani na jang phrum re nam ga shan ji ngweng sang mai man da lei le aji shu me naw bing na sa da khlei message mi da khlei bing na da lei ka more open flexible samai khar da lei da lei me naw bing ba now yeah first in the question it's us the women
Ijum khangazan nei da shok maning nei da khuye iba. But I have some contribution. You potential ji illegit hege da shok nei da khuye aru context pai liba. Ijum li na hum ji shok promra ji thara ji bamning I felt that I should go and contribute. Wa da kleine da khuya jo atam mile. Kare wi bugrela tha da idum sa bai thura na thum ji li wagi ji nei thai da kahang ba ji mning la oi idum la ba sei da shok nei da khuye jaina situation has changed, scenario has changed. Aru ba jang hiliba. Jaina ji clear side da khuye idum shock tak lehi society ro open sam yaugi da itum na shock la kiba na gam shock pai mram ji da lem nei shock ta le yang thai ga ri itum sinau bing higda adam mili itum khi khui gi jikla ki ba ji itum progressive sam mai sei open sam mai sei manga ba mai mi da wa sei da khang ji chuwang khang nei ning sai ara adam mak le tu question nang han ngai tra khale da le ne ya i wa long le tra khale ka than la adam ma le thu dei tum hi kup sang khwai sau sei kham kup chau rang la ga originally ne ya da ha sau kai bukrela hi krewe na la ta da hang sai ji cover noi tha da peacemaker we roll ngrew ga ra khai na hi ya ta da jena peacemaker we roll ngrew ga ra san hi da itum chuk mu ji ba ya bong khne na lai a thang issue wi shna ga hang khai tha da point na khale wa itum ni peacemaker na ba dang sa khai ni itum we roll he kho decision making ne ba ma jang thor dai je kho jan thang je le itum ma jang ne peacemaking le ba jang khai ne आज same thing आज we apply सा से जे ख इथुम मी DNL ना इथुम दे जो ही दा हम मिखाय दम छान दे इथुम था दा तक ले नि दा मे ने इथुम ए back spot दे DNL दा क DNL ले इथुम वी स्नाउ बिंग वे voice म ले ला जेना था दा इन कुप संगौ गे था दा जी एचा खंगाय ने इथुम स्नाउ बिंग ले phap dang sak ngai wa mai इथुम मे काय खने इथुम comfort zone ना म शोक ngai ले जेरा और क चिक था ब इथुम ने na tum bukre landa na tum ka shung anda na tum ka shap banda da ku tom ga laga sugar gotet sa laga ka jik tha ba me na ku jik tha na ba hadam atum safe sa ba en sa za ta bai bong hi tha da laser ko jena I tha da humram hi le tha da tra ga hang ngai phu jene atam mi shibam nai jena request sang ai committee li tha da sa bai ka atam adam li tha da sa jing se ke ji jang laga I tha da ka sai na I tum mi adam ko sang ai la hilim ba kidum cha la ka thang wai tha da written hi submit ka sahi dar ka sai jena ina tha da ko sang li ta yu the ka khui li point sa ka ni khui ka hai issue ya chu conference ka pa mi le mamang li tha da ba mang sa bi sai tha da I thu mai academic context na tha da tang khai lai ri tang khai mic listening ka wau ta khai tang khai room he na mang sa la ka points ping hi ka bi khui la ka hira jang da kle bi hi tha da bi ping hi na ma ya ye ka chung cha na ma ya sa ta kle dam ni ma question sa dam de bang num yam ni che ba ma lem ne je na ma ya ye da kito sa la ka I thum ni tha da written na ka pi sang sai ka ji hi na thum de request sa ne governance you know or VA we act you know ka tha da I thum mi sang she ji la ka ari thum na point sang da khai bi secretary recordings pin nam thai na bi khuya le da shit sang ai je na I thum mi inheritance we bong le la hi ka bi sang sai la ka matai la kai na I thum ni a cha pu nga ba nga sak tak lai a tham issue president lam zan na hang khai tha da I thum mi question ni ngai la kai je mai ngai la kai khu bai na ngai yao I thum ni written constitution hi ma tha da ma le thu da jimang ni la I thum de custom hi zu khami ma le thu da a je I thum aka sa je la hi ma sa bai ne shak zau sai hi ma sa bai ne ku chu khale problems ku chung kha chu vai ni tum question raise ka sai ng nui le ha da ji han le gi ne je na I tum nang zek ta shum da theora ara DNL I tum na ashwe mem na khang tha da committee drafting committee le ji tha le jo ga da I tum nang zek ta khai ha da point sik bisang da mi lak sa jo ga ji hin na tum ji hang sang ngai ne da ga ngai khwai sa nak sa adam sang le lang da hing rar ku khwai sa sa hi sak shi shong ai nang rar se jim nim nei kha tha da I tum phak wai le ji ga hing rar khwai sa sa ji ya ris ai ko na mi ai le da tha da shi sang ai I ha da da ji la sa se jo member house ha ri a ji hi adam ma le thore ka tha le thung wang hi adam ji le tang ai sa ne mi ni da khoi wang sak ma dai la ga ya ga so da ha da member pass ji tha da hi le tha da sa khoi le ga tha da pha wai sa se ji hin da tum de ha da request ka sa nei wa avung a bing shim ni wat sa tra le de ka sak kham da ya wa a ji wi hi na yi wi li mang ja ya kha na ji han nam za tham nam hang thwai na ka ha li she ba sa ga wai na lu ho khoi bai da a ji mi jo yam ga na na chap da phai ko khoi ra mre sang mre ji na tum de hang khang ai nei je na tam sang le la ina tang ai na khai nei I ri la ka mi diu shong ai na tek ju bra khai nei ka I ka khang la ga tha da tie no tha da
sak vai sa se phap tak vai sa tak se tak sa nei ta hi na issue discussion hi hen gup ka sang sau sai ni shila kai ra ya recycle de de itu mi panelist bing learning shi chu me ra thum nam thala kai na hang mi khai ju bang ya ka la question re sa mi khai na thum sai ko de da na thum manga bang ai na ma pung ka pha session khang sa nei ji ta na thum de hang ai jo ni shila kai ko a rai thum